Десяти Меđunarodni sajam obrazovanja Drahokazi na Novosadskim sajme bude od 28. februara po 4. marec, a osnovna i štrednja škola s domom školjaroh Petro Kuzmjak na jutre 28. februara bude predstavena vjedno s druhima školami nacionalnih zajednicoh na zajednickej programi na 14:30 minuti. Programa bude na bini od 14:30 do 16:30 hodin i mi porihtali kratku sličku o tim, co še robi u našej školi, o tradiciji obrazovanja na ruskim jeziku od 260 roki. Potolkovali sme, ktorí na prijame máme u našej školi, že to škola za domom školjaroh, gde máme zmesteni 80 školjaroh. Škola Petro Kuzmjak za totu nahodu pririhtuje 2 ruski špivanki, a vyvodzači budu oblječeni do našoho narodnog oblječiva. Bude učestvovati jedan recitator, Andrej Nać, ktorý stihnul po toho roku po republične zmahanje i bude jedna muzična točka vyvedena na klarinetu, to bude Emilijan Njeradi.